nanjye ndaririmba njyewe byamfashije ibintu byinshi cya mbere yamfashije kuba imbere y'umuntu ube uri areze ubwoba ube infidele ikindi nacyo yamfashije kwerekana talent nari mfite kuko hariho benshi baregeza talent ugasanga bafite talent mugabo bashobora kuyishyira hejuru bayiranga so naje kuyerekana sinzi niba mfite talent yo kuririmba nazo ndamenya nzoma point nzobimenya umunsi natoye amashusho so n'umunsi ndamenya ko nzi kuririmba nkabiri gusa yamfashije gukuramo ikintu nari mfite umutima narashakaga kubigaragaza mu bantu bwerekane gusa byaranye ubwoba n'isoni uno munsi yamfashije kwikuramo ubwoba n'isoni nabibyerekana imbere y'abantu ko nzi kuririmba Ndikumana Zawadi. That's my first time. I didn't ever be in a competition, any competition. This is my first time. That's why ubwoba bwambere sinigeze nja imbere y'abantu kuko ndaririmba kubara kuba ndirimbire mu buryo iwacu naratinya no kuririmba ngo imbere y'abandi babone ko ndi kuririmba naririmba gusa muri shamba jenyine haje n'umuntu akumva ko ndiko ndaririmba cyangwa ntabyo tusimbe masinigeze ndirimba imbere y'abantu nyine nari nufuko sinari alez sana gerageza gukora ngombwa byase nijwi ariko ndagisohora bari kurabyumva basi ubwoba nyine basi nabi sinzi nimba naririmbye neza ntabyo nzi nimba naririmbye neza sindabizi sinshaka no kuraba video gusa ndasabye Imana inyorohereze ubwoba buhere nimba ari semi-final ndayikore neza hama nimba nzakuva mu bambere Imana n'ibibi gusa Imana inyorohereze ubwoba buhere ubwoba gusa ndetse ikibazo mfite nta kindi basi no controlling it. Niye feelings wumva ubu nyine ufise kuri uno mwanya? Ubu nyine numva ntaraba aleze neza gusa ndatuje kuko nari nzize ndetse umutima wari uri hamwe tout simplement nashaka gende ngire nimba nzi kuririmba nimba ntabizi mbeyo kugira ngo ubu sinatu ndacumva umutima gusa nibwo n'ubwoba baramotiva genda wiyandikishe nawe uzocamo gusa ubwoba bwatse kumva ndamutinya rimwe bitega kuko ndatumye ayandi mavideo yakoze n'abandi nari ubwoba ndavuga cyane rero nzomubita next nyine ikabaho gusa ndashimira Imana niwe yagize yampaye umutima yampaye n'amazi ntutse gusa ubwoba ntibwahise ndaguma no kubwoba icyo nabonye ndahejeje iminsi yose ushaka gukora ikintu mbere yo gukora ikintu cyane ukeneye gukora proje naka banza ukorere ube confident na proje yawe hama ube confident abandi bazogufasha gutera imbere ubwabo wamaze kwiteza imbere wamaze kwiyumva ko ushoboye wamaze kwiyumva ko ushoboye gukora ntuzojyamike mu nzu izokwizana no bikorere ko nimba ari byo wiyumvira uno munsi bitangura uno munsi uvuze ngo nzobikora ejo uzabikora muri 2009 utarabikora so ndiko ndamotiva abandi bafite impano y'ikindi kintu ntibatinya kubikora ngo kubera naka yaraguye hasi no wabikore hari n'ibintu wowe n'umuntu mukuru cyane utabizi so no munsi nigishije ikintu kikuremo kigaragara imbere y'abantu umunsi n'icyo cyo gufasha umunsi aho uzogera hari igihe wogera kure kubera icyo kintu wakuranye so